Bok ljudi, danas opet snimam IC Tower. Ovo je već četvrti gameplay. Još jedan gameplay i dosta, neću više snimat. Zaigramo. Jo. Moram pogledat rekorde, baš me zanima. Da. Jo. Ajde. Joj, mislio sam čak i hakirat Ojka jednog. Joj, možda ima, ne znam, još moram istražiti. Pojem. Jako grubo. Aua. Ajde, Juri. Se moram požurit. Koje sranje. Sada proigra. To još mi on kaže da sam dobar. Onda sam dobar. Ajde. Isuse. A tek je 90, ja ajde. Ma daj. Aua. Sada moram Isuse. To sam po rubu skakao. Opa. Ojmo. Ajde, shit. Samo dobrodošao. Hvala Kristu. Ajde. Sad mogu govoriti. Ajde, ne, skoro. No, govno. Od igrice. Suck my dick. Suck my dick. Suck my dick. Yo. Bok ljudi, malo sam skipo, jer više stvarno nastavim iz početka. Isprobao sam to malo. Ajde. Na 70 sam došao. Na 70, fuck. Mogu ja i više, 100 puta više. Vidim ovo vrijeme sa strane. Pička ti materina, to znači... Jebimo mater. Zašto? Ajde, onda ja ću brži biti, pa neću ne stići. Pederčino! Ajde. 110. Gdje si prošao? Mi to tak tvak diže. Motherfucker. Ma jebote, idem još jedan put skipat. Bok ljudi, opet sam malo skipao. Sad sam na 90. Ajde. Ajde, brže. Mogu ja i brže. Game over, ne da mi se više, dosta za danas. Hvala ljudi što ste pogledali moj video. Ovo je već četvrti gameplay, još jedan i dosta. Ako imate što pitati, pitajte me u komentar. Pa, to je to od mene. Bye.